Ibihugu by'amahanga bikomeje kohereza ingabo muri Congo gufasha Tshisekedi kurwanya umutwe wa M23. Igisirikare cya leta ya Chad cyo cyagaragaje ko kiri mu myiteguro yo kohereza ingabo zacyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. N'amakuru yabanje kwemezwa n'abayobozi b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu cya Chad. Mu itangazo ryamagana kiriya cyemezo ryagiye hagaragara. Gusa kera kabaye perezida w'igihugu cya Chad nawe yaje kubica mu marenga, avuga ko muri iyi minsi kimuraje inshinga na leta ye ari ugufasha mugenzi we wa Congo Antoine Felix Tshisekedi nyuma yuko amwatse ubufasha. Mu magambo perezida wa Chad yanditse kuri Facebook yagize ati, nyuma yuko ibintu bifashe indi ntera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kandi bikarushaho kuzamba, ndashaka kuza kwifatanya nabo. Muri inyandiko ye perezida wa Chad kuri Facebook yasabye imiryango mpuzamahanga guhaguruka ikagira icyo ikora ku mutekano wa Congo n'akarere muri rusange. Asoza agira ati, Chad irasaba ko imipaka ya Congo iba ntavogerwa hamwe n'ubusugire bwayo. Bivugwa ko kandi uyu perezida wa Chad agiye kohereza ibihumbi birenze 5 muri Congo kurwanira ubutegetsi bwa mugenzi we yita inshuti y'amagara Felix Tshisekedi, perezida nyine w'iki gihugu cya Congo. Iyi leta ya Chad yohereje ingabo muri Congo nyuma y'ibihugu bitandukanye byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, twavuga nk'u Burundi, Tanzania ndetse n'ibindi ku mugabane wa Afurika. Si igihugu cya Chad gusa kandi gifite gahunda yo gutera ingabo mu bitugu leta ya Congo, kuko na leta y'Ububiligi yamaze kwemerera Felix Tshisekedi ubufasha mu buryo bw'intwaro bidasubirwaho. Ni Onos TV, komeza ubane natwe urushaho kumenya amakuru agezweho. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.